Page number 35. आपणाक लाभलेल्या उपकारा खातीर अर्गां जावन एमिस्तिता अनिता डिसोजा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Amen. प्रार्थुया सर पदवेदार देवा आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्याची महिमेवंत सकत परगटूक आमकां कृपा दी ताचो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितांत आतां आमकां वांटो मेळ्ळा तेंच महिमेवंत जिवीत एक दीस आमचें जायशें कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचा भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो तांचे मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनासलो कित्याक सर वस्तू ती एकामेकां वांटून घेतली धर्मदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साथ दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मनान लेखतलो तांचे मदें गत्यबंद म्हणलो कोणीय नासलो भुईंबाट आनी घरदार आसलेली आपणाचें पुराव विकून मेळ्ळलो दुडू हाड धर्मदूतांच्या पांयां सकयल दवरतली आनी धर्मदूत हर एकल्याक ताचे ताचे गरजे लेगीत तो वांटले अशें जुजे नांवाचो शिप्र गांवचो एकलो लेवीत आसलो आनी ताका बार्नाबास म्हणजे बुजवण दितलो म्हणून धर्मदूतांनी आनी एक नांव दिल्लें हाणें आपलें शेत विकलें आनी मेळ्ळलो दुडू हाड धर्मदूताच्या पांयां तळा दवरलो देवाचें उतार हें देवाचे वडपकार.
Sporanza, Maime Tonesa. सर्वेश्वराचा महिमेंतो नेसला पदवेची अंगवस्त्रा तो नेसला अधिकाराचो फाटो ताणे पेंटात बांधला Serve Sporanza, Maime Tonesa. पृथ्वी तुवेन तीर खेल्याय आणि ती बिलकुल हालची ना आरंभ जावन तुझे सिंहासन घट उबे आसा शासनातावन तूं आसाय Serve Sporanza, Maime Tonesa. Serve Sporanza, Maime Tonesa. Hallelujah, Samlingavya, Somya Karsiya. Hallelujah, Samlingavya, Somya Karsiya. Munshabda Pusarum Varum Sai. अशे तांकां सत्मंतरेंतल्या सासणेची मेळच्या हालेलुया सगळीं सोम्या अर्सिया हालेलुया सगळीं सोम्या अर्सिया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा गाय. जेजून निकोदेमा लागीं म्हळें तुमी परत्यान जल्मा जाय म्हूण हांवें सांगलें म्हणून आजाप पावनाका वारें आपणाक खुशी आसा ताचो आवाज तुका आयकता तरी पूण तें खंय थावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. निकोदेमान विचारलें हें सगळें अशें जावचें म्हणल्यार कशें? जेजून ताका जाप दिली इस्रायेलांत एक शिकोणदार तूं तरी ह्यो संगती तूं नेणाय मो. सतत हांव तुका सांगतां जें कितें आमी जाणा आसां तें आमी उलयतां आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांतच आमी साक्ष दितां. तरी पूण आमी दिता तें साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. संवसारी संगती विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सत्मान येनात तर सर्गीच्या संगती विशयांत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सत्मत जाल्यात? सर्गींत हांव न्हू देंवन आयिल्लो मनशा शिवाय हेर कोणी सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मैजेन आरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. तो वळू ताका सत्मत जाल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. देवाचें उतार हें वकाड तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो क्रिस्तांव धर्म परगट करतल्यांनी
वा क्रिस्तांव मिशनरीनी जावं ते लायक वा याजक वा धार्मीक हें काम करतल्यांनी क्रिस्ताच्या जिवंत स्पिरितान भरा जाय. क्रिस्ताच्या जिवंत स्पिरितान ते भरनात जाल्यार खंयचेय व्हडलें काम करून दीत, कितलें परगट करून दीत, तें व्यर्थ जावन वेता. कित्याक सबार फावटी स्वार्था खातीर आपणाच्या स्वार्था खातीर हें काम करतले आसतात. जर स्पिरितान बरोवन क्रिस्ताच्या स्पिरितान बरोवन एकलो मिशनरी वावुरता ताका लोक मान दिवन आयकता. जिवंत क्रिस्ताक धर्मदुतांनी अनुभव केलो. तांचे थंय जिवंत क्रिस्ताचो स्पिरीट बरोवन वमतातलो देखून तांकां लोक वर्त्या मापान मान दितलो. मान दितलो म्हळ्यार फुलां गेले घालून तांकां सन्मान करतलो म्हणलो अर्थ न्ही. मान दितलो म्हळ्यार जे कितें ते शिकयतले तें शिकयतात तें मोलादीक गानादीक आनी पवित्र म्हणलें लोकांनी मानून घेतलें आनी तांणी कितें शिकयलें त्या प्रमाणे तो सुरविल्लो क्रिस्तांव लोक चल्लो. कित्याक तांणी धर्मदुतांतय तांच्या करण्यांतय तांच्या उतरांतय जिवंत क्रिस्ताक पळयलो. पयल्या वचपांत आमी आयकलें तो भावार्थ्याचो मेळ एका काळजाचो आनी एका मनाचो जालो. तांचे मदें कोणूच खंयचीय एक वस्तू आपणाची म्हणून लेखी नासलो. एका काळजाची आनी एका मनाची. चडटाव जावं मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या आमच्या कुटुंबांत आमी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन जियेता. कुटुंबांत कितें आसा एका मोडकेन रांदलें तें एकामेका वांटून दिता वा घरचें कितें आसा तें कुटुंबाच्या सान्या मदें भुरग्यां मदें वांटून आमी दिता. एकामेकाची सेवा करता, एकामेका बुजयता, आदार दिता. कोणी वायटान पडलो जाल्यार ताका बचाव करता. कुटुंबांचो तो स्पिरीट आसता एका मनाचो एका काळजाचो. पयलें सकड एक साबू घरांत आसल्या सगळ्यांक जातलो. आतां कितें म्हाका कळीत ना. एक एक पिडा येता आसतना काय एक एक साबू आसा की एक एक रूम आसा की कळीत ना. आतां कुटुंबां कशीं आसात म्हूण मोगाचें न्हू. पळय कुटुंबांत आमकां दिश्टी पडटा एका मनाची आनी एका काळजाची जावन. कशें एका कुटुंबांत एका काळजाची एका मनाची जावन आमी आसल्यो वस्तू एकामेकांक वांटून दिता की तशेंच आमचे क्रिस्ती कुटुंबांत आमी एकामेकांक वांटून दिवन गरजेवंताक आमी आदार दिवं. तेंच तें करतले सुरविल्ले क्रिस्तांव. त्या देखून लोक तांचे थंय आकर्शीत जातलो. त्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांव थंय आसलो तो स्पिरीट तांचे तें भाग्यवंतपण तांणी करच्यो त्यो करण्यो तांणी जिवोवची ती चाल हेर लोकांक आकर्शीत करतली. आज संवसारांत दुर्बळे आनी ग्रेस्तां मदें व्हडलो अंतर आसा. ग्रेस्त मनीस आसले ग्रेस्तूच जावन आसात. दुर्बळे आनी की दुर्बळे जावन तुवेतात. आनी क्रिस्तांवां मदें तो अंतर आमकां दिसता. वस्तू न्ही जाल्यार लोबणी दिसता म्हणयत. तरी आमच्या मदें दान धर्म करचे आसात. मोगाचें न्हू. हो अंतर आमी उणें करीत जाय. आमी त्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवां बरी एकामेकांक वांटून घेवची परस आसा जाय. आमचे मदें कोणूच गरजेवंत म्हणलो आसा नजो. म्हळ्यार अर्थ कितें ताची गरज कोणा कडेन आसा ताणी सुदारची जाय आनी एका मनाचो एका काळजाचो जावन आमी जिये जाय. जशें आमी केलें जाल्यार खंडेती मोगाचें न्हू. जेजूचें नांव आमी परगट केल्या बरी जाता. तोच जिवंत क्रिस्ताचो स्पिरीट जो त्या आपोस्तलांत थंय आसलो त्या सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांत थंय आसलो आमचे थंय आमी जिवो करया. जिवंत क्रिस्ताचो आमी संपर्क करया. ताचे कडेन आमी उलोवया. ताचो आमी मोग करया. ताचे जावन आमी शिकया आनी ताच्या स्पिरितान बरोवन जेजूचें तें मिसांव आमी ह्या संवसारार
प्रगट कर ना एका काळजाचे एका मनाचे जाऊन आम्ही जियेऊया. Page number 150. Khaniko ye Baba, Vedanta Vasuka, Svikar kar ye Baba. Urya Vayasake, Vedanta Videne, Manum Tunge Baba. Svikar kar Baba. Kanik Moganti Tham Sukha Ashirvadika Mogantu Jati Ko Jivan Chirandana. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचे बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या संतले बलिदान आपल्या मनात आणि नव्हे आमच्या नित्य पृथ्वीच्या देवा सरेश्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा या पास्क परबेच्या संभ्रमणे वरवीं आमची काळजां सदांचो संतोष बरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या ज्योतुसो वो पास्काचो यज्ञ तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या असक्त सैमांत नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोषाक आमी पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेश्वराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उभयशे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरखाळी आमी तुका वाकणूक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कितयेनी वाखणी वर्त्या दाबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली आनी भावार्थ्यांक उगडली दारां सर्गीची. आमा पात्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीतूक जाता. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरे गायतात तुजे मुखार. Pove, pove, hervaraso सर्वेस्वरतो. सर्गानि संसार बदला तुझ्या वैभवा. सगे तुकाचे, सगे तुकाचे. Sergei Tukache, Serve Sorache Nave, Etata Kache, Om Sergei Tukache, Om Sergei Tukache, Om Sergei Tukache. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुशेन कश्ट मराठचो सुखवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पण.
तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याची सांग दिली आणि म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आणि हंसे पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे भक्ताने मेळच्यात तुमचे बसोत आणि समेस्त मनशां बसोत ते वारवतले हे म्हज्या उडासाक करा भावार्थाचो गुट परगटूया सौम्या जेसू तुझे वरण आम्ही संभारांना करता तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अप्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवन मनाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सुटवणीची काल तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पावलो आमच्या गोळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमकांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा बहिणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या बरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मरे देवाचे मे संगाती आनी तुजो पती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्म दोता भाग्यवंत आंतोन आनी सर काळी तुका मनवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दिर्घेच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज येवं तुझे उची सरकार करता तुझे संसारात जावं आमचो पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या पक्षितांत तशें आमची मागता मागोस आनी आमकां ताळ्ळें म्हणून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवर्शानच रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटांत सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सपनाच्या सपनांक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्यासो एकामेकांक शांती देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हे देवाची शेळी संसाराची पाप काढतात ती या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळयली आमी समेस्त सुभागी म्हाका भलायकी मेळटली Page number 186.
देवा मुझा सर्वा कैसन osoa Sodom Gomorrah तुझे लागे आशा सोमिया माका जीवित तिचे होता जेसु मुझा देवा जेसु मुझा राया जेसु मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सेवा कैसन osoa Sodom Gomorrah tusis Sosomia tuzomo Uswa Jesus muja deva Jesus muja raya Jesus muja jiwa muja deva muja serva कैसन osoa Sodom beribadah tu swai Sosomia turkan makabehi Jesus muja deva Jesus muja raya Jesus muja jiwa muja deva
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमची सोडवण संभ्रमून आम्ही तुका गोंस उंडो आनी दाखांचो सोरो भेटयल्यान आनी तुवें परतून आमकां तीन देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्या जेजूची कूड आनी रगत दिलाय. ह्या भोवामोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. हे आमचे मागणे आयकून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. तुमचे सगळे असो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून या ख्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार. जेजूचे नावे अवसर्या केल्या सांगान दोनी मोठ्या पोकळा देवसारा तुवे दावडायले पिडे सांगुवे बरे केले दर्या सांगली तो फरमायला आल्या पांड्यांक बेड्यांक पावतात कितें सांडल्या दाखोवन दितात ल्हाना व्हडांक उसोन काडटा. मजतीन कापलेल्या उपकारां खातीर सर्वेस्परा गर्गां पटयतात. एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर एकल्याचें प्रसूतपण बऱ्या रितीन जाल्ल्या खातीर एकल्याक काम मेळिल्ल्या खातीर एकल्याक बरी भलायकी मेळिल्ल्या खातीर एकल्याक भायल्या गांवांक वचूंक अवकाश मेळिल्ल्या खातीर सोग जाणांक मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमकां लाभलेल्या उपकारां खातीर सर्वेस्पराक आमी अर्गां दिवया. त्या सावन अशें आसात 10 जाणांक बरी सैरीक मेळोवंक 13 जाणांक तांची वायट संवय सांडूंक 3 जोड्यांक भुरग्याचें देणें 22 जाणांक बरी भलायकी 13 जाणांक बरें काम मेळोवंक 7 जाणांची कॅन्सर पिडा गुण जावंक 3 कुटुंबां मदें शेजारा बरो संबंद आसूंक 16 जाणांची कोर्टींतली केस इत्यार्थ जावंक 20 जाणांची पिडा शेडा गुण जावंक एकल्या नामाल पिवणे सोडूंक एकल्याचे तक्रार इत्यार्थ जावंक 16 जाणांचो वेव्हार बरो जावंक एकल्याच्या कुटुंबांत समाधान मेळोवंक 7 जाणांचो फुडार बरो जावंक 13 जाणांक बरो घर जागो मेळोवंक 14 जाणांक कानवरांतलें राखूंक 13 जाणांक परिक्षेंत उंच अंक लाभोवंक एकल्याचें प्रसूतपण बऱ्या तरान जावंक 7 जाणांच्या मतीक समाधान लाभोवंक 4 कुटुंबांती शांत समाधान लाभोवंक एकल्याक ताच्या घराचे रगडे घर जाग्याचे रगडे तिरसोवंक एकल्याची भायर पडलेली वस्तू मेळोवंक 14 जाणांक सांबाळान बडती मेळोवंक 2 खाजारी जोड्यां मदें समाधान मेळोवंक 14 जाणांच्या घर जाग्याचे आरटीसी मेळोवंक एकल्याचें ऑपरेशन आसतना पिडा गुण जावंक एकल्याचें ऑपरेशन बऱ्या रितीन जावंक तेगांक देवापणे लाभोवंक दोगांक तांच्या कामा कडेन समाधान दोगांच्या घराचें काम बऱ्या तरान जावंक दोगांचें भयण बऱ्या तरान जावंक दोगांना रीण फारीक करूंक तांक मेळोवंक त्या गणांक तुडाळ उलोवंक जावंक एका भुरग्यान आपणाच्या वडिलांक काल जावंक दोगांचे काजार बऱ्या तरान जावंक त्या गणांची जिरांची पिडा गुण जावंक एकल्याक दुस्मनांतल्या हातांतल्या राखूंक 28 जाणांच्या प्रत्येक तेसवा खातीर एकलो घर सोडिल्लो व्यक्ती फाटी येवंक 7 जाणांक कोवीड पिडे जावन गुण जावंक 2 जाणांची सैरीक घट जावंक एकल्याक बऱ्या भाड्याचें घर मेळोवंक एकल्यान देवबिरांतीन वाडोवंक एकल्याची आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक आमच्या गरजां खातीर आमी मागया कोणा खातीर आमी मागता बसयलां तांचोय आमी उडास करया आनी सांत अंतोनीक आमी उलो मारया वर्त्या सांत अंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर सूख आनवरां देंवचार आनी सरसराची वशाची पिडा पयसरता म्हूण उडास कर तुज्या मारिफात फुडें सांग भलायकी मेळटा उतांबळ दर्या चड जातात बंदिवनाच्यो सांखळी तुटून पडटात तोंटे उठून चलतात कुड्डे पळयतात
केप्पे आयकतात मने उलयतात भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात कान वट तुजे कडेन मागतात आनी मागले जर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपायक रात पयस जातात आनी आमच्या दर गरजांक तूं पावताय दर पातळी तुजेर दवर तुजी कुमक आमी मागता इतल्या व्हड्या आशेन आमी मागता ते जर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसारा दाखय आमेन सांत अंतोनीक तेरा नामांत आनंद बरीच सांत अंतोनी मरयेच्या संरक्षणा काल जल्मून 5 वर्सां प्रायरच तुजें आंवकवारपण तुवें तिका भेटयलें आनी तुज्या बोटान फातरार बरीच रंगोवन देंवसराक तुवें धांवडयलोय जोड दी आमकां मोवाळ भक्तीपण आमच्या भगेवंत मायेचें आनी घटाय बोळ आमच्या आत्म्याच्या दुस्मानांचेर जैत व्हरूंक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनंद बरीच सांता संवसाराच्यो ताळ्यो आनी पास सुकोवचे खातीर वटपण क्रेस्तकाय आनी दादोसकायो तिरस्कार करन सांत आगोस्तिनाच्या वटदीन तोरीक लोय सांता पातकाच्या वशाचो संवसाराचो खरो कांटाळो आमकां जोड दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनंद बरीच सांता जेजू क्रिस्ता खातीर जीव दिवच्या त्रेगान सांत रास्काच्या वटदीन तोरीक लोय हे सांता प्रायचिताचो आनी दंडवणेचो मोग आमकां जोड दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनंद बरीच सांता तुजी जाणटेकाय आनी सांतीपण देवानंद परकटीसर व्हड लेंतुवायेन संवसारा मुखार लिपोवन तूं बेसाडलोय लेंतुवायेचो व्हडशे गूण आदारून आमकां कृपा जोड दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनंद बरीच सांता आपल्या उतार प्रकटच्या कामाक देवान तुका विसरून काडन भासांचे देणे आनी आजापांची पदवी तुका दिली देवाचे उतार उर्बेन आयकून ताचो फळ काडूंक आमकां कृपा जोड दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनंद बरीच सांता देवाचो वर्तो मोग केल्या वरवीं जेजू बाळकाक तुज्या हातान घेवंक तूं फावो जालोय व्हडा मोगान आनी उद्रेगान तुमघरान ताका सेवंक आमकां कृपा जोड दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनंद बरीच सांता पवित्र एवकरिस्ताक एका मनजती करना नमस्कार करूंक लावन कुमगारां स्वामी जेजू क्रिस्त नीज आसा म्हूण तुवें रुजू केलें जिव्या पावडटान पवित्र एवकरिस्तांतल्या जेजूक नमस्कार करूंक आमकां कृपा जोड दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनंद बरीच सांता मनशांनी देवाचे उतार आयकूंक इन्कार केल्ल्या वेळार दर्यांच्या मासल्यांक लागीं आपोवन तुवें शर्मावंक सांगलोय मनान आनी काळजान देवाच्या स्वतान परिपूर्ण काल जावंक आमकां कृपा जोड दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनंद बरीच सांता निरापराधींच्या आदारा थोड्या दिसांच्या एका बाळशाक उलोवंक लावन ताच्या आवयचो मान तुवें राखलोय कस्त आत्मान सोंसणीकायेन सोसूंक आनी आत्म्याचें नितळपण कातावीट सांबाळूंक आमकां कृपा जोड दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनंद बरीच सांता पदवा शारांत शर्मा संवाद आसतनाच आज आपांनी लिस्मानान पावून तुज्या बापायचो जीव तुवें बचाव केलोय आत्मान केल्ल्यांक बगसूंक आनी दुस्मानाचो मोग करूंक आमकां कृपा जोड दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनंद बरीच सांता तुज्या मागणी आनी सर्गा वयले जाणवाये वरवीं सबार हेरजांक आनी पातक्यांक बऱ्या वाटेक तुवें परतिलें सगळ्या काळजान देवा थंय परतून आमकां सगळेच देवाक दिवंक आमकां कृपा जोड दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनंद बरीच सांता तुज्या तारोका बरी सगळी तुजी जिणी आत्मे बचाव करूंक तूं वावरलोय निमाणो उस्वास वाडटना तुवें पळयल्या बरीच आमी जेजूक पळोवंक आनी तुजे सांगाता सासणाचें सुख बगूंक आमकां फावो कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनंद बरीच सांता देवान तुका दिलां वर्तें देणें आसरियांचें आनी तुका उलो मारतल्यांक तूं सदांच पावताय इतल्या व्हड आसरेगान हांव मागता तें म्हज्या आत्म्याक बरें जाल्यार जेजू कडचे मरे मरे पात म्हाका जोड दी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक बाप साहेबाच्या इराद्यापासून आमी मागया इरादो जावन आसा हो आपणाचो जीव रस्केर घालन मनशांच्या हक्कां खातीर आनी मुळाव्या गरजां खातीर तुज्या मनशां खातीर मागया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं
तुझे राज आमकां येवंक तुजे कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसवटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या आमकां तशी आमची पत्कां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरी एक रुपयान म्हणले समी तुजे सांगाता स्त्री आमी तर तूं सदैव आनी सदैव फावळ पियेवशी जेजो मगीम बरी देवाचने अम्मा पपियांगा दी बिनधिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादी सात आनी सदा सदा आमेन सांत आंतोनिया बसोत विनाती कर Cristuच्या पसोऱ्यानी पोवचोवच्या खातीर तर पदवेदारांनी सदां जेवचे देवा भाग्यवंत आंतोनीक तुवें तुज्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आनी तिच्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय क्रिस्त जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर आनवरांतले सुटाशे आनी सर आमच्या बारकावण्यांनी तुजी ससाय आमी बगीशे आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या मारे पा Amen. जिजू जीवन जाला मरणाचे सैतेवून जाला हालेलुया उल्हास करया आसोन नासोन गीतां गावया ताळयो पेटून महिमा दिवया सर्गीच्या बापाक अर्गां दिवया हालेलुया 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 जेजू जीवन जाला मरणांतलो पुनर्जीवन जाला आनी केदीस तो मोरा सोना आनी केदीस तो मोरा सोना Alleluia, 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 alleluia. जेजू जीवन जाला मरणांतलो पुनर्जीवन जाला आनी केदीस तो मोरा सोना आनी केदीस तो मोरा सोना
शिळा लोटून गेलो, मरणाचो बांदपास तुटून गेलो, पातकाचो अंकार ना पयसालो, पास्कांच्या पांत्यार जीवन जालो, जेजू जीवन जालो, जेजू जीवन जालो. आनी केदींच तो मोराचो ना, आनी केदींच तो मोराचो ना. संतोष पावया, उल्हास करया, हासून नाचून गितां गावया, ताळयो पेटून महिमा दिवया, सर्गींच्या बापाक अर्गां दिवया. alleluia, 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 alleluia. जेजू जीवन जाला, मरणांतलो पुनर्जीवन जाला, आनी केदींच तो मोराचो ना, आनी केदींच तो मोराचो ना. मरणाचो कोण भितो जाला, कुर्सायलो जेजू जीवन जाला, जीवित घेऊन उबो जाला, सैताचो कुरो घेऊन आयतो जाला, जेजू जीवन जाला, जेजू जीवन जाला. आनी केदींच तो मोराचो ना, आनी केदींच तो मोराचो ना. संतोष पावया, उल्हास करया, हासून नाचून गितां गावया, ताळयो पेटून महिमा दिवया, सर्गींच्या बापाक अर्गां दिवया. alleluia, 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 alleluia. जेजू जीवन जाला, मरणांतलो पुनर्जीवन जाला, आनी केदींच तो मोराचो ना, आनी केदींच तो मोराचो ना. पातकी मनशा, ये पातकी मनशा, उडतुच्या न्हिदेंतले, उडतुच्या पातकांतले, हे मनशा.
नीदेंतले उठ्तुच्या पातकांतले ये मनशा उक्तेकर 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 काळीज मोनू दोळे उक्तेकर काळीज मोनू दोळे ये पाती मनशा To give response, okay? You don't sing it. God in gladness sing, how great His name. Give thanks to Him for His marvelous name. Hallelujah, hallelujah. He came among His people, He dwelt among the poor. He chose among the weakest, the humblest to be fed. God in gladness sing, how great His name. Give thanks to Him for His marvelous deeds. Hallelujah, hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. and with your spirit. This Mass is offered in thanksgiving to God for the favors received by Benjamin and Evelyn Matthias from Bangalore. My dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Together let us say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy.
Lord, have mercy. Let us pray. Enable us, we pray, Almighty God, to proclaim the power of the risen Lord, that we who have received the pledge of this gift may come to possess all He gives when it is fully revealed. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. The company of those who believed were one of heart and soul, and no one said that any of the things which he possessed was his own, but they had everything in common. And with great power, the apostles gave their testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. There was not a needy person among them, for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the proceeds of what was sold, and laid it to the apostles' feet. And distribution was made to each as any had need. Thus Joseph, who was surnamed by the apostles Barnabas, a Levite, a native of Cyprus, sold a field which belonged to him, and brought the money and laid it at the apostles' feet. The word of God. Thanks be to God. The responsorial psalm is, "The Lord is King with majesty enrobed." The Lord is King with majesty and enrobed. The Lord is King with majesty enrobed. The Lord has robed himself with might. He has girded himself with power. Your response, the Lord is King with majesty enrobed. The world you made firm, not to be moved. Your throne has stood firm from of old. From all eternity, O Lord, you are. Your responsorial psalm. The Lord is King with majesty enrobed. Truly your decrees are to be trusted. Holiness is fitting to your house, O Lord, until the end of time. Response. The Lord is King with majesty enrobed. Gospel acclamation. Hallelujah. 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 I am the good shepherd, says the Lord. I know my own, and my own know me. Hallelujah. 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 The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, "Do not marvel that I said to you, you must be born anew. The wind blows where it wills, and you hear the sound of it, but you do not know whence it comes or whither it goes. So it is with everyone who is born of the Spirit." Nicodemus said to him, "How can this be?" Jesus answered him, "Are you a teacher of Israel, and yet you do not understand this? Truly, truly, I say to you, we speak of what we know and bear witness to what we have seen,
but you do not receive our testimony. If I have told you earthly things and you do not believe, how can you believe if I tell you heavenly things? No one has ascended into heaven, but he who descended from heaven, the Son of Man. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. In the corporate world, in particular the software industry, they work in teams. They take up a project and work in teams, not individual endeavor. And when they work in teams, they have different technical expertise. But that doesn't fulfill all that is needed for the project to come to completion. To come to completion effectively. So what they do is they have team building exercises, group building exercises, so that the people who are in that team not only work on that one particular project, but they are of one mind outside. Therefore they take them for lunch outs, sometimes some other outings, sometimes dinner parties, sometimes other parties. Very frequently, periodically they come together. And sometimes also retreat, not the kind of retreat we do, religious retreat, no. For them to relax and come together, understand each other, understand the difficulties, the challenges that they are going through, understand people. Only then, when they have built a good team, can they work effectively for the project. So also we see something very similar in today's first reading. Lot of team building exercises. Not written, but if you read between the lines, we will understand. They say they were of one mind and one heart. And that did not come about just overnight. It cannot come about overnight. They had a lot of group building activities. May not be the way as students you are having here on Saturdays. But group building activities through prayer, to understanding each other. They were gathering for various purposes. That's how the reading says there were no needy persons among them, because those who had much, those who possessed a lot, they sold their properties, they sold their possessions and brought the proceeds and kept it at the feet of the disciples, the apostles, so that these apostles could share among those who did not have anything. Also, it's not easy to understand if you don't live together, if you don't know what kind of family a person comes from, to say, to give myself or give whatever I possess to that person. Not possible. Which means these people were really coming together, not just as a gathering of people, a congregation, but as a team, as the team of God, not as crowds you see during election rallies. Secondly, there was some kind of team effort between God and the disciples. If the disciples were not able to understand the mind of God through prayers, their own personal prayers, then it would have been very difficult for them to preach the word of God, preach the kingdom of God. Not only did they preach the kingdom of God, they also lived that life. They lived the kingdom of God, the disciples. How do we know that? They were willing to share. And how do people also understand that there is a idea about the kingdom of God? Not only just through preaching, because they were coming together frequently, they could learn from the life of the disciples. And thirdly, we see one of the leaders himself
Giving an example, Joseph, who was surnamed Barnabas, the reading says, he sold his possession, he had some property, sold his possession, came and again kept it at the feet of the disciples so that these disciples could share with the needy. Which means Barnabas is also an apostle in the sense. He was with Paul for a long time. They worked together on missions. He also understood what he has to do as a leader. But in the gospel of the day, we see Nicodemus is not able to understand Jesus. Therefore, Jesus says, I am telling you earthly things and you are unable to catch it. How will you understand things that are heavenly? Where was Nicodemus at fault? He was not at fault. He was not able to understand because he was not still into that group building, into that team building exercise. Firstly, he came at night because he was afraid of the other Jews. And secondly, this reading tells us that was probably the only time he came. He came after the death of Jesus, of course. But with one meeting, very difficult to understand the mind of Jesus. Of course, he came with a bona fide intention. He did not come to trap Jesus like other Pharisees did. He was a Pharisee. He came with a desire to gain something from Jesus. But that gaining cannot happen in one go, overnight. That will happen only when we consistently and constantly run behind something we desire. Nicodemus came desiring the kingdom of God because he knew Jesus was a wonderful teacher. He knew Jesus was a miracle worker, a wonder worker. He had heard about Jesus, but he wanted to hear about the kingdom of God, about salvation from Jesus himself. And probably he came again and again later on, for which there are no records. But if he came after the death of Jesus, he came not hidingly after the death of Jesus. When the disciples of Jesus ran away, this man came with what is required for burying Jesus according to the Jewish tradition. Some books say, some versions say 75 kilos of myrrh and aloe, and some versions say 100 kilos. But to carry that, meaning he was willing to carry weight and get caught by the other Jews to be a friend of Jesus. In our lives too, if we have to understand each other and if we have to understand the mind of the church, we have to understand the mind of God. It won't happen if we sit one particular day or one whole night. No, it won't happen. Consistently and constantly one has to make efforts, like the early disciples, like the early church did. Only then will we be able to understand others. And building the kingdom of God just doesn't mean we preach the word of God and we have built a kingdom. No. Kingdom will not happen without others being with us. One person doesn't make a kingdom. And what does Jesus want? The last sentence of the gospel today. So must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. That eternal life, that kingdom of God, Jesus wants everybody to be inside, not one left outside. Of that needs extra effort. Each one of us will have to make that effort. Again, constantly and consistently. And for that grace, let us pray during this Mass. Page number 74. God of all creation, thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, birth of your hands,
of love. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed are you, Lord of all creation. Thanks to your goodness, this Lord be offered. Fruit of the vine, fruit of your hands, is the drink of the cup of joy. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Pray, my dear sisters and brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice into your hands, the praise and glory of His name, For our good and the good of all His holy church. Grant, we pray, O Lord, that we may always find delight in these paschal mysteries, so that the renewal constantly at work within us may be the cause of our unending joy. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation at all times to acclaim you, O Lord, but in this time above all to laud you yet more gloriously when Christ our Passover has been sacrificed. Through him the children of light rise to eternal life, and the halls of the heavenly kingdom are thrown open to the faithful. For his death is our ransom from death, and in his rising the life of all has risen. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exults in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, holy Lord, for your host, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this all of you and eat of it, for this is my body which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this all of you and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
The mystery of faith. The Savior of the world, for by your cross and resurrection, you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Peter Paul, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles, with Saint Martin and Saint Anthony, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. For the kingdom, the Power and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
banquet of the Lord. In the blessed sacrifice, come let's share in the supper of the Lord. In the blessed sacrament, eat the bread and drink the wine, flesh and blood of the Lord divine. Share His life, it is yours and mine, for we are holding His design. Eat the bread and drink the wine, flesh and blood of the Lord divine. Share His life, it is yours and mine, for we are holding His design. Come, let's share in the passion of the Lord, in the blessed sacrament. Come, let's share resurrection of the Lord, in the blessed sacrament. Eat the bread and drink the wine, flesh and blood of the Lord divine. Share His life, it is yours and mine, for we are one in His design. Let us pray. Hear, O Lord, our prayers, that this most holy exchange by which you have redeemed us may bring your help in this present life and ensure for us eternal gladness. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Thanksgiving to Saint Anthony for the favors received. One for successful surgery, one for safe delivery, one for finding job, one for good health, one for the opportunity to go abroad and work there. 4 I have thanked for receiving particular favors. Intentions for the week: 6 for good suitors, 3 for deliverance from bad habits, 3 for the gift of children, 22 for the gift of good health, 13 for jobs, 7 for healing from cancer, 3 for good relationship with the neighbors, 4 for resolution to court cases, 20 for healing from various sicknesses, 1 for deliverance from alcoholic drinks, 1 for resolution to some conflict, 4 for good business, 1 for peace at home, 7 for good future, 3 that they find good property, good house, 4 for deliverance from evil, 3 for clearing various exams with distinction, 1 for safe delivery, 7 for peace of mind, 4 for peace in the family, 1 for resolution to property conflict,
1 for finding lost goods, 4 for increment in salaries, 2 for good memory, 4 that they find property documents, 1 for healing without the need for surgery, 1 for successful surgery, 3 for vocation, 2 for peace at workplace, 2 that the construction work they have taken up come to completion, 2 for safe journey, 2 for the strength and means to repay loans, 3 for good speech, 1 that their child may honor the elders, 2 for healing from various nervous disorders, 2 for the weddings that they are coming up, that they go on smoothly, 3 for healing from various nervous disorders, 1 for deliverance from enemies, 1 that the person has left home, returned safely, 7 for healing from COVID-19, 2 that the proposals that have come up end up in marriage, 1 that is able to find good rented house, 1 that he or she grows in the fear of the Lord, and 1 for improvement in financial situation. 28 have asked us to pray for their personal and particular intentions. With these intentions, let us put forth our own. Also remember to pray for the many projects that the Institute has taken up, and that the court case that is given in our favor, the judgment given in our favor, is confirmed by higher courts. Remember, O great Saint Anthony, that by the intercession, death, error, all calamities, the demon and infectious diseases fly away. Through thee the sick are cured, the sea is calmed, prisoners are loosed from their fetters, cripples obtain the use of their limbs, the lost goods are recovered. All who invoke thee are heard. Every threatening danger vanishes at thy prayer. Full of confidence, therefore, I come to thee, O great wonder worker. Show thy power by granting me the favor I now ask of thee. Amen. Pray for us, O Saint Anthony, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. O God, may the votive commemoration of Saint Anthony, thy confessor and doctor, give joy to the Church, that it may be ever defended by spiritual aid and deserve to enjoy eternal happiness. Through Christ our Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, Christ is risen from the dead. He has risen to die no more. Hallelujah, hallelujah, Christ is risen from the dead. He has risen to die no more. At the dawn of Easter morning, when the stone was rolled away, and from the darkness rose in glory, Jesus Christ rose, risen Lord, brightening all the odds that climb. Hallelujah, hallelujah, Christ is risen from the dead.
has risen to die no more. Mary, with your loving Son, bless us each and every one.